Ajmo sad ovako kod mene. Koja je ovo perspektiva? Frontalno personalna. Koje jelo bi servirao na prvom dejtu, a koje nikad? Bavit ćemo se u nekoliko epizoda o kvalitetima, sastojcima, načinima, tehnikama i svemu onom što je jednostavno, lijepo, kreativno i drugačije. Za početak imamo losos. Predivni komad ribe koji je jako jednostavan i za napraviti, a i za upropastiti. Kao prilog za losos kod nas se najčešće radi krompir, mi ga danas nećemo raditi, ja radim bulgur. Ovo je nekada bila cjelovita žitarica pšenice koju su fini ljudi ubrali, osušili, rećemo naparili i onda polomili. Da biste vi imali kraći period kuhanja, jer pšenicu kada kuhate sirovu, kuhate sat i pol do 2, a ovako je kuhate 15 minuta. Ključna stvar u kuhanju ovakvih stvari jeste aroma. Vegeta smoked daje jednu posebnu aromu i ribi i bulguru u ovome slučaju. Malo šmeka dima, slatkoće i začina upravo će dati karakter. Poklopite, ali ne do kraja da vam voda fino isparava, tako da dobijete ukuhani bulgur. Pokazat ću danas kako se iskida koža, a i kako se peče losos sa kožom. Kožica je bitno da je očišćena, trbuh skidate, zato što će se on sam odlomiti ako ne skinete. Izdvajamo steak. Steak lososa otprilike iznosi debljinu 2 prsta i to vam je sasvim dovoljno. Debljina ovoj gramaža oko 150 grama. Ključna stvar kod prženja ili pečenja ribe bilo koje vrste kada imate kožicu jeste dehidracija. Šta je to? To vam je stvari izvlačenje vode, molekula vode iz bilo koje materije. U kožici imate mnogo vode i imate mnogo suhe materije, odnosno imate dosta vlakana koja moraju da se dehidriraju da bi ostala hrskava. A to radite polako. Temperatura 6, komadić putera, pritom je puter za razliku od ulja daje puno ljepšu karamelizaciju i puno ljepšu teksturu u varijanti prženja. Odmah sada, a kasnije stavljamo začine po površini. Drugi dio, za one koji ne vole, pogledajte sad ovo. Ovo je ključna stvar koju ćete naučiti i morate vježbati. Imate rep, on je malo sklizak, tako da začnete, ostavite opciju da možete da uhvatite prstima. Nož ide pod uglom 45 stepeni i laganim potezima idete gore dole da ostavljate čistu kožicu. Ako se ispraksate dovoljno, možete to izvesti i na ovaj način. Da povučete ribu prema sebi, skinete, odstranite i dobijete predivan losos. Njih možemo momentalno odmah začiniti. Vegeta smoked daje prvo šmek dima, drugo daje idealnu karamelizaciju na površini, jer ovdje nemamo kožicu i imamo dosta lijepih začina. Između ostalog imamo korijander, imamo sušni bijeli luk koji se jako lijepo uklapaju u ove note. I umjesto kožice lososa stvaramo koricu koja ima karakter. Stavljamo na tavu isto postepeno i lagano. Ključna je temperatura, jer ribu ne smijete spržiti. Razlika između tave i rerne u pripremi ribe, tava daje puno ljepše reakcije s vanjske strane, puno više teksture, puno hrskaviju masu i puno sočnu unutrašnjost. Rerna ima veću aplikaciju temperature na široj površini, što u stvari rezultira većom dehidriranošću i nemate tu sočnost i nemate tu, ja ću reći, nabijenost ribe. Jer vi kada stavite namirnicu na tavu, ona se šokira, pokupi se, pogledajte, to se tačno desilo s lososom i kožicom koja se pokupila, blago uvila, kad okrenemo na drugu stranu, to će se desiti sa drugom stranom, tako da je po meni uvijek bolja opcija tava nego samo rerna. Ubacit ću još jedan komad putera i ona se lagano sada topi i puter ulazi u meso i dobivate jednu savršenost okusa. Viš što se lijepo pitija, a? Za one koji vole kuhanje i koji prate modernije filmove o kuhinji, svi ste upratili ovaj detalj. Evo ovu caku, kad uzimaju puter i preljevaju puterom meso ili ribu, najčešće ribu s gornje strane. Većini će to izgledati onako bespotrebno i pomalo glupavo, međutim to tačno ima razlog. Zašto? Kada namirnica dotakne temperaturu, ona doživljava šok. Ta se vlakna pokupe i na taj način vam se otvori gornja strana. To su mikroskopske pore koje vi ne vidite. Ali kada uzmijete puter koji je prearomatičan, sad već blago orašast i poljevate po gornjoj strani, što se dešava? U te mikropore ulazi puter i na taj način aromatizira unutrašnjost same namirnice, dokuhava je puterom, ne samo temperaturom. U međuvremenu dok to čekamo, bulgur nam se kuha, pripremamo i treću tavu.
stabljika celera. Celer daje izvrsnu svježinu, malo veće kockice. Dakle, veličina otprilike nekih 7 puta 7 mm. Propržimo celer, propržimo paradajz. Ovo će nam biti podloga, ovo je dakle idealan prilog uz ribu i sa mirisom dima, idealna kombinacija. Jer često pričamo o balansu i o tome kako i šta treba kombinovati. Uz vegetu smoked svježina ide savršeno jer imate intenzitet, karakter i težinu i treba vam nešto što je blago, a to će biti upravo ovaj prilog. Dakle, u ovom jelu imate savršene nutrijente u totalu. Imate masnoće, omega-3, omega-6, imate proteina mnogo, imate ugljikohidrate, imate vlakna, minerale, jednostavno imate sve. E sad, ono što ja volim da dodam kada je u pitanju riba, malo čilija. Malo, ne previše. Da upotpuni aromu. Vrh čilija, ne sjemenke, jer sjemenke će dati previše karaktera. Komadić putera i ovo ide sve zajedno. Jako je bitno kada i u kojoj fazi dodajete i kako pržite određeno povrće. Pošto celer treba da ostane, celer idealan kad se jede svjež, on treba da ostane što svježiji, a paradajz treba da pusti što više soka i da se opusti. U kombinaciji sa orašastom aromom putera, bijelog luka i čilija, ovo će tačno dati savršenu bazu okusa koji ćete dodati bulgur kasnije. Kaže, ako želite da napravite nešto grčkim, dodajte fetu. Ako želite da napravite nešto talijanskim, dodajte parmezan. A ako želite da napravite jelo dobrim, dodajte bijeli luk. Ne maltretirajte ribu, dakle ključna stvar je osim samog strpljenja u termičkoj obradi, jeste da je ne maltretirate. Kao i bilo koji komad mesa, ona voli vrijeme. Dakle, riba sama po sebi može da sede posebno morska, ne posebno nego morska sede živa zato što živi u slanoj vodi i nema u sebi bakterije. Ova hrskava kožica koju ćemo sad posoliti. A zašto? Zato što so dodatno izvlači vodu, jer ključna stvar je da se namirnica, zašto vam i meso nekada zna biti žilavo, ne smijete podjevati hladnom vodom jer na taj način zaustavljate proces kuhanja, ne smijete dodavati previše mesa da ohladite tavu, zaustavljate proces kuhanja, ne smijete dodavati ništa što je hladno u tavu jer na taj način zaustavljate proces kuhanja. Dakle, da bi meso i riba bili sočni, hrskavi i ukusni, mekani, ne smijete zaustavljati proces kuhanja. Bulgur je gotov. Koristimo i vodu od bulgura koja je ostala na dnu, zato što će nam ona dati odličnu bazu za deglaziranje. Malo skrobne vode, to vam je isto kao kada kuhate tjesteninu. Isti princip, iskoristite tu vodu da dobijete odličan sos. Miris bulgura je orašast, onako blago slatkast i pun, tačno kakav treba da bude. Dovoljno začinjeno, jer smo dodali vegetu smoked prije toga u vodu u kuhavanju i to je dovoljno. I za kraj malo svježeg peršina, da da svježinu i generalno svježi začini podižu hranu, isto kao crveni luk i bijeli luk, ali sa svježinom, ne intenzitetom. Ne pretjerujte s temperaturom jer ovo ćemo iskoristiti, dakle ovo vam ostaje, on je poprimio boju od vegete smoked i na taj način je savršen. Ovo su vam proteini. Kada pečete, kada pržite ribu, proteini koji izlaze nam pokazuju stvari do kojeg je dijela ona termički tretirana. Ovaj file sad je okolo hrskav, a unutra savršeno roze i puca kad ga okrenem. Dovoljno je samo nježno, polako sa strana, da se zatvore pore i da ljudi ovo bude jednostavno savršeno. Ono što je nama blisko jeste upravo ta vegeta smoked aroma i ona daje jednu drugačiju dimenziju jelu. Ovaj kuskus koji je onako bazan i jednostavan prelazi u jedno sasvim drugačije jelo. Daje karakter i daje intenzitet okusa. Miris dima je nevjerovatan. Uz jedinstven i savršen okus vegete smoked, par kapi limuna na kraju da zaokruži simfoniju i zvijezda je rođena. Još jedna stvar, gdje su mi pitanje? Koji recept ili miks sastojaka nekog svjetskog kuhara bi najviše volio da si ti smislio? Recept suflea. To je jedan od najrasprostranjenijih dezerata na svijetu koji nikada nije zaštićen, a da je zaštićen, vlasniku bi donio milion. Koje jelo bi servirao na prvom dejtu, a koje nikad? Nikad ne bi servirao ništa meksičko, zato što ima previše intenziteta, previše arome, previše ljutine, dok je recimo ovo jelo ono koje bi servirao i na prvom, a i na svakom drugom dejtu.